ngekhandlela elibomvu ukuthi-ke lona limeleni noma lichazani. Izothi phela le vidiyo ube-ke usunolwazi oluphelele. Kanti-ke bengicela ukuthi usubscribe, usilandele lapha ku-TikTok, usi-inbox ucele inamba ka-WhatsApp ozokwazi ukubuza kuyo njalo ekuseni uma unombuzo. Ikhandlela elibomvu liyavika izigadlo, liphindisele kokugadlayo. Leli khandlela-ke libuye lisetshenziswe abathakathi uma bekugadla. Kuyabethelwa kucushwe nangalo. Kanti-ke yikhona ney'thunya ezilisebenzisayo, kakhulu-ke laba abanezikhwama. Isithunywa-ke kuvamise ukuba isithunywa esihamba nobumnyama nobungoma phakathi. Linamandla leli khandlela kuzidalwa, kakhulu-ke kulaba-ke abambethwe imimoya eminingi, umuntu-ke eyedwa. Mhlampe-ke imimoya yasemanzini, yasentabeni, idluzile ekhaya. Njengoba nje kuyikhandlela labokhokho, kusho ukuthi-ke ungakwazi ukubethela ikhaya ngalo. Yabo. Liyakwazi-ke ukuhamba nelimnyama nelibomvu. Uma unombuzo usungabuza kwi-comment ukuze-ke sizokwazi ukuthi sikwenzele eyakho ividiyo nawe sikuphendule. Ukhumbule ukuthi siyatholakala ku-TikTok, usicele nje inamba ka-WhatsApp esokunika ozosibuza kuyo njalo ekuseni uma-ke ube nombuzo wephupho. Ungakhohlwa ukusubscribe nakhona, usifollowe, usubscribe nangala.